Pet z ekipi zo Zbačincoh, Đurđova, Novog Sadu, Petrovcog z Republike Hrvatske i domašnji Šidjanje zmagališe za titulu najljepše stolnoteniskej ekipi za 2022 rok u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov. Baveloše po sistemi, každe zo s každim. Obično boli 8 ekipi, teraz lizem 5, ali na koncu sam zadovoljni, jak še to čeče i jak ide i думам, že bude všetko šire. Jako je lepo da to ima dugogodišnju tradiciju. Krásne, že to turnir má dlhoročnú tradíciu, ale každý rok je vše menej ekipy. Думам, že treba, že by ekipy boli mladší i na tým treba baže robiť, zainteresovať ich i prez folklor, i prez drugi sportski podії, та може bude veće mladih na takih turniroh. I popri češke finansijne situacije u sportskim združenju Sportski baviska Jaša Bakov, turniri zato drog počali i plan taki, že bi buli otrimani šitski po konec roka. І того року Чошеварі остались ми на тим плану от 17 екіпних спортських змагання і 8 поєдинічних. Ще да su nje premeni, za teraz znam, že máme prilapeni 16 ekipnih zmaganja, ali je dobre. Rok gluhoki može išće veljo toho da še sluči, ta može budzi, budeme mać i toto co sme zaplanovali, a može budzi da jedno zmaganje toto nje budzi otrimane. Najljepša stolnoteniska ekipa zo Zbačincoh, kotra nje stracela nijedno zmaganje. Druhoplasovani buli hosci zo Petrovcog zo jednim stracenim zmaganjom. Trecoplasovani buli stolnotenisere zo Đurđevskoho Tara Ševčenka, potim Šidjanje, a pijate mesto zavžala ekipa zo Surškovo kulturnog centru zo Novog Sadu.